Şokosvet'in Koboltu. Kapotu uçunda var, krılosunda var. Başka jaq таза mı? Kraska mına girelmenin mına eskide бар дейді. Assalomu kanalımızın görüşler. Bugün 31 may 2026 yıl Öksüz Maşın Bazarı'nın videosunu түсіріп болдық. Videolarımız ilk bölümde var. Birinci bölümde gönüllü maçlardan түсіріп әдеттік. Екінші bölümde тазасы 25-26 Koboltu da masallah olsa hemmesinden бар. Қалған машиналарда видеодан көріп бара бересіздер. Алған қалай сатқан қалай берекетін берсін. Біз видеоlarımызды бастаймыз. Құдай қаласа бір лайк пен бір комментарий жазып қойың. Әммеге машина алып есебесін. Мәксі жетті базар. Біраз жылдардан бері Байрама Руслан менен натыжын потолок бойынша бірге істесіп жатқанымыздан хабарыңыз бар. Осы уақытқа шейін сіздерге 10%-тен шегірме қылғанымызда ендігіден бұлай істеткен потологыңызға қарап тұрып 10%-тен көп шегірме қылып береді. Егер потолок істетпекші болсаңыз, төмендегі нөмірлерге хабарласып, сөйлесіп көрсеңіз болады. Механикадан сұрайтыларға 2021 жыл. Қайғында? Мынада ма? Аха, мынада петно бар дейді. Так, Деметр жұмсақ балалар басылған. 2021 механика. Пробег қанша? Пробег 67 мың. 64 мың пробег. Подогрев сиденья, метан. Неше сом бағасы? 120 миллион келсін ба. Так, 120 миллион сом айтылады, келсеміз. Нақ кредит кете береді, нешемен шығады? 26 миллионмен шығады, айына 3 миллион 200-ден 5 жылға ма? 5 жылға, я? Аха. Қабыласа бересілер, нақ бұлға азғанда қайтып беретін жері бар. Бартер сәтті көреміз бе? Машин болса көреміз. Машин болса бартер барантылардан ойланып көреміз. Қайын машин? Телефон? 90-лық 591 74-47 деген нөмірге хабарласа бересілер. 2015 жыл Nexia 2 гибрид екен. Қалай жағдайы? Мотор, коробка, ходовой бәрі саз ба? Лонжерон не? Істетілген жоқ. Пробег қанша болды? 190 мың болды. Қай енді краскасы, удары, тиген жері? Капотта ма? Аха. Басқа жағы родной ма? Ана нелер істетілмеді ме? Істетілген жоқ. Аха. Метан бар. Метан 80. Простой гидравлика? Простой. Неше сом бағасы? 45 айтамын. 45-тен қанша айтып бересіз? 45-тен. Парасы кетіп көрсін. Так, 2015-45 миллион сом айтамыз дейді. 30-дың шамаларына. Оңа түтпейді. Түтпейді, жоқасында. Қарасамыз ба? 25 миллион ақшасы бар үстіндегісін қарасып тұруға. Ондай жоқ. Ақша керек болады, я? Аха. Тек нақ болу болады, я? Шынбайдың машина? Шынбайдың машина. Телефон іші? 33-лік. 33-тен? 475 92 87 деген нөмірге хабарласып көре бересіздер. Және бір Nexia 2 2013 доныс 1.6 ма? Жағдайы қалай машина? Жағдайы саз. Саз. Пробег қанша? 260 мың жүрген. Қайыны тиді? Киген естіретін майда шүйде краскалар бар енді. Аха, сүйісіп қалып тарады тиіп кетті, тәшке арба. Арабада тиген нері бар? Нері ма? Қар алмасты, я? Мампер алмасты. Мына әр жерден бар екен, я? Яқшы. Еке, ішкі өнісілеріміз. Неше сом? Метан бар ғой, я? Бар. Бақасы? 52 миллион сом айтамыз. Сәл қымбаттылау емес пе? Көреміз қой, қайтқанда қанша қаламыз? Сөйлесе береміз. Дейдіңіз. Телефон сөзік пе? Телефонда сөйлесе. Вариантлар қандай бар? Нақ ба тек. Қайын машин? Шынбайдың машин. Телефон? 99 806 806 25 67 деген нөмірге хабарласып көре бересіздер. Так, 2008 жыл таза 3102 тап-таза деп атты машина. Так, зымызы мотор екен. Метаны бар.
Urulgan jeri yok. Polni araday mı? Polni aradım ama açık göremedim. Kaligen жерге тексертип көрөбүз келсе. Полный родной үй машина. Паркован бар екен артында. Метан жүзлük. Метан турса да иши адеп экен экен, ya. Ол керек анам. Mine legenda. Nege işlerimiz 310 ming ba probegi? 310 ming жүрген mi? Neçe so'm bahası? 40 milyon so'm. Neçe so'mga beremiz? Kesip verimiz mi? Men bir fazla çağıralım. Kesip verim. Tak 40 milyon so'm aytaman deydi endi. Men neçe so'mga so'raudan bilmedim. O'zingiz eger aniq qiziqib atsangiz so'raysizlar. Qayerga mashinaga? Ne qilamiz? Do'g'urga berikmi? Azimiz qarasayqmi? Qarasamız mı? Aha. Qarasam burada do'g'ur yo'q. Do'g'ur yo'q, ha. Qarasatın jeri bor. Xo'jayli mashina. Telefon ichi? Nomeringiz? 91'lik 700'ün gözü 700 5908 59 degan nomerga xabarlasa berasizlar. 2002 yil ekan Nexia bermegi. Tak. Necha ming bo'lib pробег istemeymi? 3 mingdan? Qalay 3 ming degan qo'y. 35 deganda tushunmadim men onu. Özüm göreyim gane. 357 ming. 357 ming bo'lgan ekan. Жағдай қалай машина? Жағдайы орташа. Азғандай май жей ме? Май жеп бастады. Жеп бастады, ya. Так, баллонlarımız орташа. Мотор азғандай май жейді. Коробка шығара ма? Коробкада бірде азма сакс бар. Бірде азма сакс бар. Ланжер сеті көріп пе? Азма зава. Азма сеті көріп. Қадабайды көріп пе күтті? Қадабай болады тек. Қадабай болады. Салу керек та, сарника ма. Сарника. Резинг білем салу керек. Бір көру керек та оны. Бір көру керек қарап. Неше сом бағасы? 40 айтып бір айландырып көру керек енді машина оны. 40 миллион сом? Айтамыз кесіп береді. Қымбатлау ғой. Біраз қымбатлау да. Сұрағанда енді мен пәленсомға сұрауға да не қылып тұрман да арасы. Шамаңыз айтып көресіз бе? Өзіңіз пәленсом болса деп отырман ау деп. 20 болса 40 миллион сом айтамыз екен. Мен рас сұрауға ұялдым. 20 миллион болса деп отқан екен. 13 санасақ не қалады? Кешегіде бір сондай состояниясы нормальдау Nexia бірді 13-ке беріп жіберді да. Соған қарап тұрып айтып жатырмын мен. Машина сіздікі, ол қалайсаңыз 13-ке бермең, 20-ға сатың, 25-ке сатың сіздікі ғой. Просто мен саудаласып жатырмын базар алғаннан кейін. Жәбірлі болып тұрды, ya. 5 миллион ақшасы бар, үстіндегісін қарасамыз ба? Har ayda 5 milyondan bölüp beremem dese. Қарасам. Оған қарасуға болады, ya. Қарасуға болады. Қайыр машин? Шорт, Нөксірайын шорт. Нөксірайын шорт алмай. Телефоныңыз неше? 88-лік 982 09 84 деген нөмірге хабарласа бересіздер. 11-ші жыл неке. Жылы көнелерінен. Так, қалай енді бұның жағдайы? Жағдайы мотор рахамсыз қылынған. Қалаған мотор саласаң, мотор пакет мотор салынды. Пакет мотор салынды. Қандай мотор салынды? Бірлік мотор ма? Пробегі 0 есабы. Таза мотор. Пробег 0 жүрмеген. Генеральный добенс беріледі. Генеральный беріледі. Полный краска машина? Иә. İşlerimiz. Ехол, полик, метан. Простой. Бірінші позиция. Крем. Ол лакланды. Қағаны родной машина. Неше сом? 48 миллион сом айтамыз дейді. Келісіп береміз екен. Моторлары Udar жоқ машина. Қалаған жерінде тексерсін.
48 milyon so'm aytib o'tir endi. So'rov o'zingizga байланышлы aldı. Men so'ramayman hali. Necha so'm berasiz? Men so'ramay qo'yayım. Kelishib beraman, xat qalam jeri yo'q. Aha. Variant bormi yo'qmi? Variant. Nexia qazasi bo'lsa, Nexia tazasi bo'lsa barcha qilamiz. ishni pul bersa. Üstüne pul berse. Ол pul berib, taza Nexia berib Taza ko'rib. bo'lganda 2012 13 Nexialarda. Telefoningiz nechi? 99 99 333 333 06 07 degan nomerga xabarlashib so'rashib ko'raverasizlar. Xo'jayinning mashina ekan. Kraska arjağının yerinde var. Kapısında var. Так, 2018-yil 106 ming yutib turgan ekan. Kraska mana grelmenen mana eskida bor deydi. Tekshiraversa qancha. Mashina mexanika 2-pozitsiya shaq qo'yilgan ya. Shaq qo'yilgan. Ichki ko'rinishlarimiz Shihol polik metan, video ekstrator. Ishlarimiz yaxshi, toza joyda. Necha so'm бағасы? Bagası 600 edemiz. 65 milyon so'm aytiladi. Kesib berib beramiz. Так, boshqa variant qilamizmi? Ko'rikmi o'ylanib, variant bo'lsa aytib bersinmi? Tamam, görüversin. Aha, variantlarınız bo'lsa, qiziqotsangiz aytib ko'rasiz, savdolasasiz. Necha so'm bo'lsa, o'zingizga байланышлы. Telefon 99 388 87 88 degan nomerga xabarlashib so'rashaverasizlar. 22-yil Gentra. Chokosvetdan. Так, Titanka diski. Pробег qancha bo'lgan bundan? 88 bin. 88 ming bo'lgan ekan. Qayerlandi? Arjanda krılda, kapının ucunda bo'lsa. Kapotning ucunda bor, krılosunda bor. Boshqa joyi tozami? Tekshirib ko'raverasizlar, boshqa joyini bari toza deydi. 4 mekki balon. Metan ya? Metan. Ichki ko'rinishlarimiz. Monitorlar qo'yilgan, mashina mexanika, podograf sidina, Eva poliklar. Necha so'm? 115 milyon. 115 milyon so'm aytiladi, qaytiladi ya. Kelishamiz. Naq kredit bo'laveradi. Necha so'mga berasiz naqqa? 100 ga berasizmi? Ya, olsun. Qo'shsin deydi o'zanda. Kreditga qanday bo'ladi? Belki 5 milyon meşat. 5 milliondan kelsa chiqadi. Ayni qanchadan keladi? Aynen bir 4 milyon 600. 4 milyon 600 dan Şamalar. 4,5 ming shamasida plus minusi bor. Avo. Xullas 5 million so'm ақша kelsa, xatna kredit chiqsa, hammasini yetimi? Keyin tag'i 1 million 2 million deb yurmaymiz. Полный номер formlar bor ya. Xullas atingizga 5 million bilan chiqadi. Telefon necha? 99 99 918 918 05 57. 05 52 noldan chiqarib bo'ladimi? Yani. Chiqmaydi noldan. Xabarlashib so'rashib ko'raverasizlar. Chokosvetning Kobaltı. Arabanın o'zimi? Arabanın qilingan baya. Qayerlandi kraskasi, udari, tashki, darvoza? Ayağında krılda var. Arda arka kapıda var. Mana krılada bor. Arjanda kapıdami? Navjilarimiz tozami? Mana krılada, mana kapıda bor. Tak, balonlarimiz o'rtacha ekan, ya, balon iloj bo'lsa almashtirib kerak ekan, oldin lesi bo'pti. Diska Titanka. Probegi? 140 ming yurgan deydi. Mexanika, metan shihol bo'liklari bor. Necha so'm бағасы? Bagası 80 milyon son. 80 dan qancha qaytasiz? 80'den 1 milyon son baytıp verelim. Bo'lganmi? Hov. Sen qatading-ku. 1 million so'm qaytib beraman dedi. 79 ga beradi ekan. 79 lar qayda degan qo'sni aytib ko'rib qo'ydi, ya. Kreditga chiqmaydi ya? Ya kreditga chiqmaydi naqd. Naqqa. Telefon Telefon 91'lik 91 374 374 44 46. 44 degan nomerga xabarlashib ko'raverasizlar. 2018-yil Ravon. Tak. Balonlarimiz yaxshi. Mexanika mashina. Qancha yurdi? 140 ming yurib turgan ekan. Qayerda bor? Kapotning ishida petno bor. Bo'lgan ya. Bir qarshi yer. Boshqa joy toza. Tekshirib ko'raveramiz. Yop qolmaymiz. Shihol polik metan 140 ming probeg. Ichki ko'rinishlarimiz, video ekstrator. Necha so'm? Bahası 100 aydan keleceğim. 100 milyon so'm aytib o'tirmiz deydi. Kelishamiz. 90 ga berasizmi?
Zamana gidiyorsa söyle. Söylesemiz ya 88'e beresiz ba? Yani böyle. Oğlan vermeydi ya. Kayırın maşını? Buyurun. Qarasatını var mı? Zamana gidiyorsun. Söylesemiz. Onu götürebilirsler. Valentinaz olsa aytip görürüz. Barteren kula veremiz deydi. Telefon 93 93'ten 201 201 0055. 0055 degan nomerga xabarlasha berasizlar. 21-yil mexanika. Жағдай zo'rmi? Jibber deb turma. Mekki balon. Pробеги 138 ming yurgan. Qayerinde var? İt tırnağın, pişik tırnağın çok var. Bagajda azg'ancha. Bagajda azg'ancha var. Başka jag'i toza. Tekshirib ko'raveramiz. Yalqolmaymiz. Mashina tayin. Mexanika. Chexol, polik, metan, barzati var. Tayin mashina olasiz, aytib berasizlar. Necha so'm? 112 payg'asi. 112 million so'm aytiladi. Payg'asi bor, qaytiladi. Kelsamiz. Naq kredit farqi yo'q. Barter qilamiz, qarasamiz. Ko'ramiz, variantlar bo'lsa aytib ko'ramiz. Qanday bo'ladi kredit? Kredit 20 dan sal ziyodatlab berib 20 dan 900 dan keladi. Aha, 20 dan sal ziyodatlab berib 2 million 900 dan ayna keladi. 90lik 592 10 salvat deb xabarlasa berasizlar. Renderlar kelganligi skidkisi bor. Shartli turda. Aha, xabarlashib ko'raverasizlar. Tak, tregerlardan ko'rik degilarga 2024-yil LTZ 29 ming yurib turgan ekan. Kraska prasi родной deb olibdi. Metan qo'yildimi? Propanda ekan mashina. Tabletkami? Tabletda. Tak, neka ishga yo'nalishlarimiz 29 ming o'tadi probegi. 1 litrlik kolasi bilan. Necha so'm? 175 deb o'tirmiz. 175 deb o'tirmiz. Aytib beramiz. Qaytib beramiz. Barmayni qaytasizmi? Qaytamiz abi. Qancha? Necha so'm qayta? Ko'ramiz kerak. 175 deb o'tirmiz. 60 qilib tema. Yo'q, bo'lmadi. 62 qilib tema. 65 ga deyin so'radi. 65 ga deyin so'radi ya. Aha. 70 oyoq qo'ya olsa. 70 ning oyoq buyog'i bo'lsa deb aytgan ekan. 65 ga deyin so'ragan ekan. Naq kredit farqi yo'q. Farqi yo'q. Basashga. Basashga. Aha, qayerda mashina? Nukus mashina. Telefon 91 dan 91 375 375 04 04 degan nomerga xabarlasa berasizlar. Ikki o'g'lim ba'zi. Tak 2026 MCM Midnight. Tak. Mekki balonu var. Metani var. Yurgani qancha? 10600 yurib turgan ekan. Ishga olib beramiz. Burjuz 65 aytamiz. Kesib beramiz. Kesib beramiz. Haq kredit. Farqi yo'q. Ketaveradi. Qancha men chiqadi kredit? 35 ming chiqib qoladi. 35 bin chiqsa 4 ga qarab ketadi ya. Aynan 4 ga plus minus 4 bo'ladi. 35 ming devraganda ақша kerak. Kesib beramiz. Barter. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Variant bo'lsa yurib kelgan mashina bo'lsa almashtira beraman deydi. Telefonchi 90 dan 90 654 654 98 98 degan nomerga xabarlasa berasizlar. Tak 2023 avtomat. Mashinaga 40 milliondan ortiq расход chiqardim deb olibdi. Diski necha? 17 mi? 17 lik titank diski bosilgan. Xulosa bamper, samper hamma zaten shunga bosilgan ekan. Qarlamsiz ko'rib turibsizlar. Ya? Telefoy zonasi bor. Mashina propanda ekan. Tak. Bir yil ruxsati bor. Propan, Malibu bor. Rol Mers 225 smartfon. Звезды nebalari var meki. Chexol, polik. Oldu işler ko'rsatilgan meki. Tak. Xulosa bosatni bo'lsa bosgan ekan. Apparaturlar bormi yo'qmi? Aha. Temir kolonka, apparaturlar algan. Krassiz qanday? Полный родной. Polniy radar. Probegi qancha? Probegi. Правильно, 76 bo'laydi. 76 ming bo'laydi turibdi. Baqasi qancha? 135. 135 dan qancha qaytasiz? Ko'ramiz. Tak, 135 million so'm aytaman deydi. Shunday savdolasamiz deb turibdi. Qayerga mashina? Tag'adashning mashina. Telefonichi? 88. 88 dan 508 70 07. 70 07 degan nomerga xabarlasa berasizlar.